taha he ahon mo Fkmavae mo nau kau folau ko whakahoko e pego hiru lawe na iei le tokolahi na nau koha e ka familia uitau ka nai os whakahoko pega nau dolo whakawhei ka via ido nau whatongia o whakahoko ayo kore whamaremore e pego whakato ki whatongia koe ni ka hiri ia pa tau whakahoko tau lot kamata malo Fkmavae e aho. Ka koe tangata i Faifekau Ako. Kai tuku me kua kia haka e lako tau e tui. Wa whoka te tatai se tuata Faifekau kau mai kau tangata. Ege kau whetine. Kau tau rekere kau mai. Ai familia e apiko Mounga Heamoni. Ai whatongia o e whiawhini. Kai te iai harea e moua. E whahatua ki ai honga ia. O e koloa ia e Siasi. E uhi ko e tau kakato ko eni. Nai whai ai ai ngā ue. O e ngā ue whakataha. E Fkmavae i Siasi. Kono ki buana. Ko e tala e Fkmavae. E taimi o Whemau ai ke to e saupulu havaka. Te au ku ave ki lautala o whai ai no saupulu. E whanonga e karia e taimi o whanonga aki ai. Te mau peke whalau ua, whalau tolu. Te ria nā hoko a whangatama. Ka pauta ia havaka. Ai saupulu i lautala. Ono tala o whalau te fua pe. Te fua pe baka i lautala. O ke uhi nai whai hono saupulu ai. Faifekau. O whai ho te ui e whunga Mounga. Ka whuke tāu ke whanonga toko ta.
Tonga ko ia. Ko tala. Ko ia dai fai o te ia so Mounga. Pe aki ia e ia fin. Ko vi ko tau na tau nga ua i mo tala munu wale. Ki hala Tonga. Ke Tonga ai. Pada wake tua mak. Ini whakapulu aku e te keresi. Kai o maa whamiri. E wiko e pore po whai. Tā laki ai ko speri. Pehea e whakahauha e piak koe. Kai te iaha mea mo ua. I pulu pe ho taia. Lere atu boia. Ke api ko Saia o ne. Ko pot ngā ue po ui mo tau kiai. O pehea whawa, tua whata. Mua ke fa tau lo. Tau lo. Ato e kua manaki. Tapu e me ne fi pai. Ke taria. Pai o fina ngalo.
Ane a pe mo wini na hape mo mori. Nai puri ai a muiga o whai hafion. Pafitai umautu mi a koe. Sapate tuku. O rake mai na. Tau whakakoa koe. O whakaia hawa whanonga. Te mawhamon kutoa pe. Koe pe si hoa lage tō naki. Ai whanonga na mawhai. Na mawhaka he maunga pa mawhipa te le. Ka whakitai. Na tau tākaua pa mo asia. Vai mai whanonga. Dai ki Faifekau Akoako ka mahalo whamiri. Nei hangi pe. Nei kai a mautau e hakoe. Whawhitai ka tau lelei a Fiona. Tūta mātua e mis, mai visoni na paipa mea kuhiri. Honi, mata ke mata mea tau peiva. E tau lelei au apio. Mauri upa me Saiane. Kuno ke e patau tai nā. Pea Fiona peia. O whaka me e ke mamara e pare koe. I kaunga apa ma honi ka kai ki mātoko whatawa tai nā i o apio. Na uhi ngā ia e au koe. I mau kaunga apa ma honi. Whatawa tai nā mui i o apio pe. Tōna kia e tōna ki se tata. Ka mai kaunga ue ngai whamiri. E mea tokan koe. Ka uhi ka awhanonga pe. Kana i Faifekau Akoako. Ka mai no whamiri. Ka hui tangata e Fiona. Tāpua ki mai ngai porani makwa whai. Ka tō ainas. I roa iau eik. Kana i Faifekau. Faifekau Akoako ka maa hono whamiri. Tuke mau mamai. O māo he ka mau sino. O kataka o mau ngai patongia. Kai sisu ko koe pia mau Faifekau mo ui. Amen. lunch on. Jadi mai ki Mounga Heamoni Northshore ya lunch. Free lunch au ni tu kami. Uso mai jai. Nga ke Siasi kai Siasi ke na ke la bahau gitu. Ulah kai Siasi. Tolu wana ko fe maha mo mea to ko firi mo lava mai a honde mi mo lere mai nga ke ai mea church ula he nau kai fe mau e ke Siasi nau kai nga ke malava ha ho mo pare lo
Das ist wirklich ein Bauer gewesen. Hier? Hola. Hola. TV mau. TV mau dia. Apa bagi jumpa lagi saja. Film
Faifekau. Saia Naiata. Nama Meleane. Moi ki whanau. Nama ki kalasi. Nama ware are. Hua toi alwa taha ki a Faifekau. Tau tai Filipe ki turiki koe ke te wai au te Heamoni. Maros ke ta. Pakuai ko toi mau I te au e mau ni ba te kau. Nei kai ki roto ke wara mau I e koe kuki koe ni. Whanau peke e kuki. Kau te whine me mui ke le si. Nei tala mai te hoara te au. Nau kuki kou whai au ni. Re rei taha eni. Māto atu e nau kuki. Ke a peki loi te koi toi whonga ke whe whioki aki. Ka koro whakatoa. Mea tau te whaka koro aki na te pire. Saia. Mameren. Mau whalai ati. Tawang peke he ua mawhi. Ua malu mo e mai na wano. Faifekau. Outui mo mua mai ki heni e koro te ia o te teu. Koe kamata eni ko mo laka ai. Ma wahe atu ni he tuunga o te teu. Ngā whatongia whalala hakato atu. Siasi te whāmiri. Kai rea mawai e moui ke le si. Ho mai ki foi rea ngau ea ki e luki. Na koe ki foi rea fe hoko taki. Pe luke le whakamatala. Alo atu a sisu. Pare rotu o whai ene, whai ako. Ka hana e luke o tānaki ki foi kutu rea koe ni. O hange. Ko e neala mahe ni. Maria ia au pito au. E ki whakamatala koe o whai e tobe tā. Pene o mai ki foi rea ki hoko taki. Aia ko ki foi rea ki hoko taki lia. Tala mai o hange. Ko eneana mahe. Mahene si sui mo e alu ki wharelo. Mahene si sui mo e lau e toka. Mahenia si sui. Ngaki o wau ko toa pe.
Pe Fkmavae pe ia. Ka o formatala pe ia. Mo e mau ina ia he ki i fo kupu lea se hoko taka. O hange. Ko i ana mahu. Maheni moni. Manako ki ai. Sai ia ai. Uhia mau pe. Whakautu mau. Ka niaunga koe alo ia ore o tua. Ka ki konga ia. Koe whakamatala koe whae ruke. Hange. Koe ne ala mahe. Koe. Pere magi tau kai. I foi kuku lea ta. Whampe ke tāna piat. Ke i foi lea whiogo taki. I whakamatala o whae. I he ungo uhonga. Mo ui ane mai a. Pea asi i foi lea koe ni ai. Koe fia i he e ki koho malo nai. Koe Saia na maa mereane. Mereane tokanga au puto ko fia ma pe Faifekau. Koho koe Faifekau tokanga ko fia ma pe oane ki whanau. Hei tawa mai e nehi mai. Fia i he e ki. There is power. The joy of the Lord is my strength. The joy. Kai ko tama fia au. Maa siki. Osi ko ni e tawa ni kuhoa. Ko tama maka mamahu au. Ka wate ilo wate e hoa ia. O ko fufu e au ai joy in my heart. Oi, me he mo ui na kere si Saia o ma mereani me whaakiri. Joy, the joy of the Lord is my strength. Nao whake tāpu kini. Ko whamei whaose kei e wheta ki whamatawa koe ni. Ako ki whamatawa koe ni ko roke whakakau ki ai. Ka nai langa ia e whakakau. I tau mea whakaeiki koe me tuki o siwa i kau. Taha nau e tangata koe ni. Hau me so ki ara train ia. Hau e polisi. Pea koe whai unanga i masini koe mea koe whana tau. Ia e po kalama ai kau so ki ara mo kau polisi. Koe o wako whan. Tunga e tā ke me mama. Ngau tu atu mo na wa me a whana. O whana i e tā e ki. Pe ko hai te le lava o whana. I fo i mama o ko ia. Alu o pakihi. E tā e. Ko fufua i o ia. Ai so ia polisi koe. Ono ngā furu tupu. Kei whanonga hake he a ko. Hak mau pe kau polisi. O whai ako laka. Malae ka pulu lau tau tureanga kona ni wala. O koe me malo mau pe kau lako mam lova. Lova tu sio he laka mo e au. Pe whai mai hei tala noa ko ia. O kuri. Tama whana tau au.
tu whanoa I te I he whamatawa e toi a aisea. Wei I whanea whamatawa I pako tui ki e uhina koe ka whanatau ai ata. A tau pe ia pe koe. Whara e mea whana pe koe peke nene pe koe ngā hau. O kia e uhina e whanatau ai. Tuku kei ange tuku ngā koe o whofo ngā. Ia taha si tonu e sio. Ka wei whahina tuku ngā i. O whamatara e aisea pe ko ia o kune ma'u haloto ma'u. Lot of ma'u. Tene ma'u anong kako anong. Toko taha ma'u haloto. Pero ilo ai e whakapuri e mea koe whanatau. Tama whanatau e tama loto ma'u. Pero ma'u koe loto. O wikai ke tete. Ano ni maa pe wikai ke ngaue. Ka au ku ma'u hono loto. Whakapapau I mene tāke ti. Pakihi e mea whana, albeo tau. Saia, Faifekau. Ko ia ne ma'u hai roto ma'u, roto o ma'u. Nonga ka kawa nonga. Ko ia whalala ke se wā. Ko ia maga tu'uma. Watawange pe me e mōi e keresi. Saia. Ma'u haloto ma'u. Nonga ka koa nonga. Mea oro veu ke sio ki ai. Oho e whiri. Kāke ki whanake tau. Kawe ngā me tau mua. Whanai. Au ke au tau. Mea mau whalaya. O whalaya ni a pau. Ma e si ngā e whamiri e kalasi au e keresi. Tau te kere. Au whata moi e taini te kere. O tui pe mau tō te tau tō wheloa. Oia. Kana pe nia ki lea ka mai pe te tau tō wheloa. Wāna pēr nā te tū, wana whakātoa whana te tau. Ai te tau te tau. Whakalanga mingi ea kua, te koe tala ia e whana tau. Righteousness of God. Mo ui whai koto. Ege ihi, kau roi. We are still in the process, in the procedure, waiting for the toilets, and hopefully, we hope as we receive the working drawings, we'll start knocking at the doors of the donors for some help. Those prayers. And we are expecting God will answer our prayers. Although the estimate costing is beyond our capacity and our capability, but we trust somehow God will be there to provide. What is beyond us is God's say on these projects. And we always claim it. Prayers and hopefully the church building will come sooner and not later. Malo our people with lots of love. Thank you. Hello, Famalo kia tamepa. Ia whakora mai a mo i kres.
tāte ia whafonga me kai kalasi pe ko ataha o irea ka te o whailonga te sio pe ko po whiunga o e tau whoki mai a ki mua pa tau lama ia te o irea Saya siapa pergi rakyat mata pure. Kembali ke ni kuang yang tebas. Kalau bom mata poto ya Faifekau. Professor ya. Kaki se hawa ke maranga ko ni wikosi ko maranga ni da fe ba Allah ke fa ki ai ko ko Fkmavae o tau foha ko ni ka a pe o ko fano ke ni maranga dai ma le rahe putonya le o mai ke alo fano no ai tau ta ina ki popula pe da ne pe de le a ke pot ko to pe moi tai ko to ape pe moi kakai ko to ape ba ri te ke u hao ki he ni he tai ko te ka finau pe u fano ki hata maranga he ni ku de fai o wa o maranga kakako ke de fai o tau mau ke tau fano pe maranga ko ya tangata maranga po to hiwa pe ka ko toksio e de maranga kakako te so ke maranga sifa ka fano te de fai maranga gato sa pe maranga pole o ave ko maranga putu anda to si te ke fai ke ia maranga gato ke to fa no mo de maranga gato toa maranga a Faifekau ko ta foha ko ni ko te ko ta ni he ni ke toho hono waka mono family pa ta fai ke a ko algo ni ka to foki mai ia kono pununga ki Mounga ha mo ko algo pi pe palo ka to rahi mai Faifekau pe to tau ho nau hoa pe tanuia ke ko na ngau ia pe foki wi to se mas ka dau po sifa por bata sifa tanu pe ma be pe no foi pe wi to wi o sestia pe ko rahi pe ka kai ku fai ke pe tau wabe ke alu ko ni ke alu mo ui pe so ko ko ka Faifekau ni u alu mo hoa ua ki pe mate hoa ua ia pe to mari pe e ko ya ta so mai ia ko hoa ua ki na wa pi ta ko ni ta mari ai maranga hodi to wa ka se aku arti ko vai o me vai ne morio ke na wa ia kame ko ni Faifekau ko si na ke kaya e ke mai e ma ba te kaya de bas ko ta ke kaya ra ko sura la i por si ke mo bere ke ki ya ke bere ni po lo ni ta kata ta e mai ta ka kwai ai be ai pa wa ke man fo ke man tu ko bere ma fa na ki vai ni ko tai ni ko na kuki ai digo pe ka kai to la ni ko to tua fiu kuki ai para tu sio ha ho e fa ko nya wasi mo me o ka ke fa fo ofa ka fo sa ka ofa o fa ya sio e fa ka ko tau e fai Tonga ka fa u ko Saia no foi a que vai a o siki pero na própria foi a que vai ni o carro no o carro a coisa ema tu ya ko si o ma peka ema dai la ko be ka pa ka que fa ema hai hu ha mai ki to ma hai ba ta ka ya ta pe ono ba fo ya u ya ko ngawe pe ta ke ni se ke ta fe ba pata poto Faifekau ma vi ngai ang ka Faifekau se dia la idea
kuri I he wike lo tu o whaka koe a toku kupe. O koe ni siku. Koe mai e taki tuku. Koe mai pe taki. Pea te he Faifekau. Te kupi ki ai. Koe te kui gogo matapoto Faifekau. Koe anu koe le Faifekau a ko. Koe mea pao ingai. Matapoto e Faifekau. O kuia e kakai ni he proses kotoa re. Koe te mo ni o mauare, maukei. O tau whaari niwa nā tōru ia a whaero tuko nā whaere moka. O mi nā tōru ki whaero o moka. Whaere ni ko he rō. Koe ke tari ea marala. Ka hiri ko ia. Koe tari ko ala marala me mua. O whaamua ke a e kakai. Nā siofi ia. Ka mai noi tāku. Whae mea uotu whae ka koe. O whae ke kakai ke. Koe tari koe nā ku whaere rea I se patai mai ni mōni ia. Nā ku Fai me koe. Pa mohe roi hataha patau. O te tohau ko whai te ni utahau. Toko mua toko. Se maa peka kai ki no mai. Nā tokai ka mata maraka. Ta whaamo tai. Te mahu ati rene. Ko tako tau me. Wani rene. O ka te ata hei maa mani pese ki hiwe hiwa. E te a. Te ka te ata hei e tai aha ne pese. I maa mani. E hara. Pa peke ni pese te tai. Tāna ki hiwe hiwa, ma whai taha ko ia, ko whika kaa koa. O tua pe taha, o hākao, me kotoa. Pe ko tau hini, ko tau whakek, ko tau fuha koiti a. Whakene pa tau fuha, pe ko hai urea hen, pe ko hai mea kune tufi, anu moini, ko mea kune tupuia, ne ko au ka whakua mea kua ki e uia. Tukaro be heni moko na moni e Faifekau wa. Au le be. Au se mai. Oi. Matapoto. Vai va. Me ha pedido aí que kau Faifekau. O formalo rahial. Tá goi o ahori. Au manat wau. Potfeti. Algo manat wau fo ma ko wa asiko de na. Kau tua am. Kono ta inga mea kai toi noa tuari. Kau kai e foi bini e tuama. Le tuko ke whawhanga. Maari e rota mau hunara o mai mea kona maari. Ke ta whanua. Tahe mea maari e whakiru. Mau e mai ni mori e mau pia he. Kau au ia e Sapate kosi pau sio. Tahe kute se kakalahi. Kau sio ahoni, te tara ki tu pese te rahia. Te ale ka teo, o se tuata taha pe. Te ko mai ni monia, ta se tonga o se tuata ai toko ni, mo ture e tara. Pa te kane tamata I he. Toko ni se tuata hei, ma io. Ko tarafa. E ko whaasio tau ia tara piu lotu kai he tau whaatai. O mea no ka se tuata lotu kai, ka se tuata taha piu. Mari, o tau se aku a, te kuia la. Mea ko urawa he ni, te urawa he potrebi. Mea ko urawa he potrebi, te urawa he. Te mahui na tau alu, te tau alu fe aku aku. Te tau ufumaho tau whaki, tā puka. Te kua ni nga hia ku maa unde he. Kau whako mu Faifekau a kuri gero te mu whanau ni marau. Saka whaiwa rea. Pero whanau ke ni marai koe putu na hanga mono mai ai e foi wham. A kupo niu. Mahari raha. Pero ni marai hei sāme teo tō taha. Pau no whakau ke te sāme whake anpa ke wespeto. Tenu walwai kau siu ki se sareno ke nau tātonga. Whakawhonua tō tāpeta. O nau whanau peta whanau maramaki. Tuki peta nau toko mo nau hiwa. Ana hiwa aluhaki, mo nau maa. Pahari e whanau pau pe. Pe mea mahulu whanau e whanau marangatu, whanau ke tāra teile maranga. Ka whina maranga am tāra he. Mahari e rohuru e ne resi maranga. O whanau ke tāra teile kua he Faifekau e ne maranga. Tāra teile he tangata tufunga whare. Po. Whakatoma. O ne kumu whiri mai. Ai a kau te ea ke sā. Papa ke horisi. Pe moi ngahi pou, pa te rei, pe mewa e Faifekau. Ka mea mahulu ngahi pou, e pou tūro to. Te ko
whunga pōtu roto ia, kia taha ko tōre ka neka, ia siasi. He koe papā pēr pōtu roto, amnata toi hora whare. Māri e aia koni e Faifekau. Māri e a tāra tewi koni, e Faifekau koni a hori, e te potohi, ki pātirone, ki whawhoki ka kai na e he. Ta māri e kone ai koe whanea koni, ke whanongonongo e tawatai nā ki pōpua, ki aua, whir māri. Mena hoko he tangata kui, tau tēne tupu mo te kui. Leo ko tau ngahi neri pā, leo te tau heke, te tau tūri, ki maunga peke tau ā, whiria maunga, te tau kai. Te koe rea ka tau ai kui o atu e te kai huhu, e tāme te, ko tāko te ala ni te kai. Ka pau o purelei e ni, kua noa e ta. Ko rea mo o ni ana. E ko tau sai heko tātua ko ni, ke ala, o whanau longo. Tawa tai nā i e pōpua. E Faifekau, ko tau whakopua. Māri, o whiripatua, ke maulofu moi o pōpua. Ko tau kameinga pēne, kuringa kia sinsuke te Akoako, mō o se kauahi. Ame, e se kauahi, te mō pōpua, te mō whanau longo, e tawa tai nā, a pōpua. Te tau sia te nahi info. Pega moho info mu e Akoako. Ke aha ni ofa e whako moho. Te tau sia pompo ke nahi whakakaasi putua. Te atu ai info. Te tau tawa e pe. Ko me ae he. Ko me ae me he. O pepe e tau sia kwa mutonu koni. Kua whare koni Akoako naki. Kua malanga. O kwa pe tau sia te waka info. Na tāra koe si tuku te Akoako, whaapa mbiro, ka pei ofa mō. Wata poto, Faifekau. Sio pō. Sa māko opu, purea. Koe, me rea ko parofi. E koe rea ia tagata fō, moe noa puro, na rea ko ai, nasi. Koe tagata tu funga rea. Mumuru ia, muma, tara, a mo Faifekau tai ni. Sio ke tale ni o kuri o anga. Tara we tonu ka pa te ka faiba. Ton. Mari. Mara fora mari. Le va o e ba ko. Ko to e pe ni ke fano ko ke ni mara na ka to pa te fano ka pa se bi va e ke awa ni o le va ko te. O ai gore. Ko fama ko boia. Sio, a sim. Eu vou dar um tipo de belo ali. Se eu pego uma barra, vou dar fogo coisa para cá. Eu vou falar eu vou dar um lugar que montou. Tá coisa que tá falando lá. O ataque vou matar poto. Vou sair lá. Vou pegar ele, eu vou falar na calcatava. Pamalo ka te bas, la lea ko ia. Ko ngai lea ko ni ko lava, ko ko ma mau ngai na fa ko tau re pa te basi, ko fa lo ilo. Ta ko sio atu, ko tau tere os. Ko ia ko to ia te ngai fa fo ka ko ni. Mo ki ta mo no pe. Ai to ki to ki boa, malo. O gore peke u whangatu e talamau e whanua. Ngai whakatapu o kamatake te huiangai. Kai tu pemua ke mutukatua mutaiwa koe ni ke mai peha ki rea talamau. O lawei te e mauinga o e aho. O e aho e whai Fkmavae ta mo e Faifekau ako. Nea mo ko kakato e whatungia. Ta mo e aho mauinga ne ki alakoi Siasi mo e Heamoni. Koe ai mo talamonu, ka waipe mo i tawhani tahi te o wate. E Faifekau ako, ko wate na talamonu. Ia te koe pa mo whamiri, e whanau. I he whataungia na ke lere mai ai, pore ai mo ui, tō wate whataungia. Taimina hena tau wheo, tau te whito he tari malanga.
Nai te kei hatai me ke sio mo me tō he tari malanga. Mi Mounga Heamoni. Ka ko whatongi ai. Ko teu ko hao teu e whunua ke tai tere agi ka malanga Mounga Heamoni. O pe matai e talamunu ke te koe. E whatongia mo teu mai ke te koe pa mo family. Ko watu kai kaua eki atu iwi ke te koe. Unga koe whatongia. Ko mea taha, Faifekau, ko na kai mahu na kai whawau ke whaorea. Ka kuhunga kau whaorea, tunga na whiria e Siasi ke pure hiwa Mounga Heamoni. Pea koe, puika kene ua ene tawa ko hiwa, ka mata ake toko tōru. Pea whakaosi kui ai, maharo peo wao ke toko mokuru, pea ka pau ki owa e toko mokuru. Ko hiwa e kurea he audi, ko korea ke Siasi. O koe ma whatongia fōu e nika te au e Faifekau. A pege e Siasi. Nā kupure hiwau i whanga. I lo ia ema. Nā kupure hiwau i whanga patungau e ako whakaristiani. A whanga. Ia e kau tāwo mo e kau whiremui. Pea mo e kau mau ai mo Hispani. Nā whiri koe au i whanga ke u hoko mo e pure hiwa. Nā kai hau ku tōlahi ke he hiwa. Nau eke ke ngai mātoa wange koe ke omai e nau whanau ke hiwa. Tara mai peru ngā koe ke hatahe na omai ka mono whafupi nau tūru. Nā pawa ko hiwa e ka pōrite, ka mo i ka Sapate. Ko ia nau tarangi ai, te wala to omai ho whanau ke hiwa, kau te whafupi atu. Ka koe kakai tangata, nau hongo pe au ia koe mei e whanga. Nau hongo kātoa pe pena tau te au, ai kakai tangata hana na mundu kātoa pia te au. Ka koe hita wa whanga na ilo pia e masito. Nā e toko rahi hiwa whana. Ahoni, o ui au me Mounga Heamoni ke hoko pure hiwa i Mounga Heamoni. Ko ea ko korea, kamaka pende sikeri tari, hao pa moho hoa. Oua te ke uki e nā ue ki ho kurupo ke kau ki ai, pea kai ke hau hoi he kurupo e. Uki ho ngā ue, fōtuma ke hiwa. Koe, tōni pure la toi whasapate. Uki e mea la toi whasapate, umai mau whanau e la toi whasapate, pa mau mai pua e ngā ue la toi whasapate. Kai te ke hau hoi ke hiwa. Sio mai koe taki ene pure la toi whasapate, hau ke hiwa. Ko ia o korea, kau maurakanga he Siasi. Mo koe o ke malanga, ako naki, hau ke hiwa Siasi. E koe hiwa Siasi, koe mata e Siasi, kau haruai, e ngai potu Siasi ke ke. Koe hiwa peta. Kai ke te hamea e tala noa i e Faifekau e maari o hiwa, ka pau te iha. Pea ka paha te iha, pakai ka mate mai, ko hae hau hiwa ia koe. Koe o korea, kau ke pine kau tangata. Mea mai ke hiwa. Kamata e tau hiwa e tōna ke hoko mai. Pea rau ki whekueri, e kamata e tau riu tu oua, o ngako tau piako hiwa ke tau puata i maasi. Ko ia ku kore whamolemole aku aki motouru. Se tari tāko hoa o mai ke hiwa. Kakai te oakai moua hatonu peko moua ia. Ko ia o kore aku whamolemole ape kau maurakanga ko toa pe Siasi. Kau malanga kau ako naki mo mai ke hiwa. Ko mea ia ku tau pore ai Mounga Heamoni ko sai tau hiwa. Ka pau ke wale ke he hiwa, hau ke whahiwa na Australia. E ne hanga ako i koe hiwa ke pote hiwa tumo pasi. Ka pana ke tuku ka koe, ka mo e hiwa ausu, hau ke hiwa hiwa tunga pasi. Ko ia ko kore aka motoru Siasi, pe he kau hiwa. Ko mea ko hinga tu au ia, tu peu ia, tu nga ko lakanga na o mai ka teo. E hoko koe pure hiwa i Mounga Heamoni. Ko kore whamolemole pena aku hoha ai urea. Ka koe matea ki pea ako ngau o Fkmavae pia piau. Lewe malanga kau tawa. Palo, ya Sapate, pure hiwa Siasi. Sapate. Ko upotu ngawe ako ko jeuk dia uya. Ko turia bato ke tawo to ko nawati. Ko to o ape o mas bai ko ye tetewi. Ko stado hoa. E kai te talo kau he hiwa. Ko talo e hiwa mai Siasi mo ke tau kore mai ke hau be ai ke ta to pari pa tau kore pa. Ka te ki he bawi ngawe. Palo. Kata dia pergi tua boleh dibawa hiba. Hiba orang mana dia tahu ai malangnya. Soal dari Faifekau. Boleh ufang ai pada buah fakir. Tadi bayar tadi Fkmavae. Cuma ia tu ai kelas apa itu kita. Tapi kalau waktu
o tui ko la mo ka ka na ya ka ki ya ho pe ma ko to o nge ko to pe me o pe le pe mo me o ke tao o mama pa yo va ka ka ke ma wa ya fe uma ko ta mo lu o pe a ko no ma o na ki ke na ki ai no mo hu fa ki ma ya na we la ke ko ta sa se ya la na we le o pe ta na ki na we yo ma a te ta mo nu ko e melan le ho ki fa na o tu pe o Saia o Siasi Faifekau ke yo pa Fkmavae o vivine ki hapi ni ta mai na Fkmavae le hau ko pe o faile wa hau ne ma to pe ma ya la ka ni o ni ana o ma te ni ba ya ta ko o ma me fa ka va fe ma la ta ni na ta la ki ka Saia ka pau ke tu ni ta na ta de ta ni te te ba ta ni ta ni te o le ta la ko o nga ke ha ta mai hai o te ti o ta o ta o te ti o ta io ko to ki lo ni ta le ai fu ki ta la ki to me pa ke tau e he nga ya fa na ta ko fa no mo be ke ta no he to ta na ki mu ai ni le lo ta ma ko fa e ki me ka ma ya o fa no ni fe a me na fa ya Faia te natala noa ko whanau ate ta maki pa mo kate. Ka pate i heni na tai o te mote tala noa e kau ngā au me kau to'o wako. E ko whanau ate, ko e to'o tae lia na umi mahana ki mu au i hai. Faia mo tala noa. Ai ke he. Si o ke he ngā au ke rawa mo ke hau. Ke vai hau ke. O mai ai o wako o hapai hala ko Faifekau. O ku taro. Mai vai lau ko mau ko pa de fono nga ka lau ko ka pa de lau no e ka ko en de ani ba e le ko mai mo ma pa lau lau e ko fa tonia e fa la lia ke ni ko i wa le fa ka to kana yeah, I'd like to opportunity to say welcome to Heamoni for being here with us. You know our journey, and you see it here with your own eyes how so many people that we are here. There was only about a quarter that was inside the church, and you see this is real for us. From day one, when the real Kuli started with us, this is one of our vision to help us build the church. I myself been here from day one, and I've seen it from the beginning for this day. And this is one of the dreams, to make sure that everyone inside the church. And I know that you're here to help us, and we are so happy that we are starting. This is for us to see you in faith. Pagkatawa, alo, ayan, ay pasal kalau mereka, jika ada film memang, menurut berofaliat, kalau saya mengumumkan dari family, malo. Tala
mereane. Te ke lava i koe hoko koe. Na ke mea mai te koe o whakamoongo holo te he ngā ka e mo. Kau e whaki ka e ni a ako nā sareti. Ke ako laka e tai e kau. Ako watu bea e kau munu koe te kau tōru. Ka wāne mea te ke koko sia e whatoria mamata te ke tue sia. I e aki ko Saia o ni. Te ke mua ki te a kofa. I e mea kotoa te he kai ki e kai kai kai. Pea koe whakawhetai ana o e te asini i mere ane. Malo e mau kaua. He na ke mea mai te koe ia me te risi. Pea te ke koe whoke koe me te risi. Koe na koe ki tangi na ngau. Ko haini mau tau. Halo kane kai e Faifekau. E kai te pokau moua. Me ako moua. Ko mo mea mai peki moua. Ke iai haki mea. E ala tō atu me. Mounga Heamoni. Hane koe mahirea ki mua. Tō te moa me. He nai kai hare reia. Hai kau nanga. Kato mea. Hai ako Mounga Heamoni. Koe koa koaki ia. Ko whakahau ko atu mo ta awa monua. E Faifekau. Ko koe merea. Ka mara hare ki mololo. Tai. Ka wāke veke o tua asma. Whaki. Whaki reis. Koe uhi. Koe wahenga ngau. Te molanga. O Faifekau. Koe mahko koaki o whaia. E ati ko nasare. Tama si o nasare. Ke whoka ki ke resi. Oki whoka ke ama. O whaki mea kotoa. Ke rega ea. O whai. Alo, mau ki whakoma mi Nazareti a ema. Whakoma ta gao ke tae kalaisi. Tu ke tau mau ia. Tu koe peki mua. Alo. Matuloa. Atamo amo ko na mate ko iki. Wa ko nga. Ala se ata ya kalasi. Atala monu. O what ofa. Faifekau ako pa te no palo ni no. Ui mai.
Malo ki nagyaho tahe kalasi. Koe na mari ko di o wangi ya dia. Malo. Malo everyone. Greetings. I bring greetings from the Pitt Street Methodist Church. And I also bring greetings from Maspec and of course MCPC. It's such a pleasure to be here on a very special occasion, and it's a real honor to attend this special day as we say farewell to Saia. I'd like to give thanks to Puli and Moy and the church committees for inviting me today. It was so nice to attend our church service this morning. I have to say, I really like the choir. I sing in the Pitt Street Choir. And I really encourage all of you to be choir members. And it was just so nice. I like to acknowledge the soloists and all the various members of the choir, and also the brass band of the church as well. It was really good to sit there and listen. It was such a good service. So, by my presence here, but also not only to be here and as we acknowledge the service that Saia did for our church, but also to look at our project that has been proposed. I've had a meeting with Lee after the church service. I've had a look inside the church and all the buildings around. And I've also come here and had a look at the hall. And just seeing all of us, you know, the church is really too small for all of us. And not only that, the quality of some of the rooms really needs to be upgraded or changed. And I was looking at the vestry, and some of the meetings there was a bit sad. So I think the dream that we have, I'm sure it's a dream that those that have gone before us had as well. So that is what is given before us as we carry on the journey. So I'm here as part of the church committee, MCPC, to encourage all of us who feel that dream. It won't be easy, but we can start nibbling at it each time. So each year, we can do something, we can fundraise. I see typically there is so many ways where we can fundraise and try and apply for the various grants from the church. But it's something that we all need to work together, because I look at the future of us, of our church, the children, the youth. They are the future of us. I came from Samoa, 1976, just before the dawn raids, and it was very, very hard in those days. And we come here and work, and we send money to our families too. And my parents said to me, "You stay in New Zealand because that is the future of our family." I see us over here. That's the dream that our families and our parents. And I'm here having children and mokopunas, and I see around. That's the future of our church. That's the future of our family. Hence why we need to work and build this, because it's the future of the church and for our families as well. So I'm here to reinforce the dream that you have, that we will be helping out in any way we can, from in Christchurch or through Faifekau, Tonga,
and through the various church quarters. Rest assured that we will give everything to make this dream come true. And of course, we have to have faith and rely on God for the help that we can get. But today, I'd like to acknowledge Saia. You know, I'm involved with a project at Sioni in Papatoetoa. And it's not a coincidence that I'm here today. Maybe it's just to pave the way for you, Saia. It will be a real good, Sioni will be so lucky to have you being part of the members there. So, I wish you well in your journey in Papatoetoa. I'm sure we will, and we will work together as well. So, whatever I can help, please don't hesitate to ask. As for today, I would just like, in my final words, I just want to acknowledge everyone. The food that we had was just delicious. So I like Kuli said, the various groups that prepare the various tables. It's just a wonderful idea to do that. So I really acknowledge all those who have helped in preparation of our feast here today. So I just want to wish everybody all the best in your fundraising and your activities in the church. And thank you again for today. Malo. Thank you, Ronnie, for your words of encouragement and your wisdom, sharing with us. And if this project and our dream ever come true, I can guarantee you all the church members will be in the choir. And I think just your last wish, I'd just like to correct it. It's not wish you best of luck with your fundraising, it's wish us best of luck. Our church and yourself. Pamarola ya tu Ronnie. Atau Pemari lebih tu ke baik bani.
sio aho. Ke le fa ke. Tau kononga pe mo o fa mo tu. Amata ke le tau pai. Ai pa e mo mo. O fa ko na na. Ai ko ma pa ka to le le. Ai pa e kita. Ai pa e o. Se te le pe me to. Nia. Te mata to te ka pe. Ai ta au na ma se o. La Mario a te mai sio va de te ko mo. Ni o mi te ko mo va de ta na tu pa pe ka na ni a pa va. Ta pu ni me ta pu. Me a to pe ai. Ta wa ni pa ki ni mai La Mario a te ko mo. O fa ta pi to. Ni te ma vai. Te ma vai mo ni. Te ma vai pe ka to te tia. Ah, pe ya o to. Tau ka mati tuku e ahoni. Ue e a pera o lau mari o tua e tau mahi mo. E muifo pe a mogo e tau ke tau lake. Me am nau e tua ko so kora mahi e. Tau matai ko wapi. Tau ka maku ke whao tau loto pa ki ka wako. Kei te atai mia e more ai. Ai ka kala tau reo nam ka kala he rani. Matai ko lake ko kora mahi e. Voy a pedir que algo ya. Voy a pedir que todo. Voy a pedir todo fanga. Nada a feja o mana tua mai. Era no Saia de Mounga hel. Dai tu ka kalai. Ni o me la Maria Faifekau. Tan mar pe o tua me tani ti mama. Pero tau ya ni que tau tu mama ka to. Mama Mario ni a tua. Framia e o tua frava bisonega. Frava bisonega. Toma e kakai mo I whangatai. E whantomia e tau tau rapa e. Malama pera e tau tama, whanau tama. E hanga o mai e whainga urunganga ke tau mui mui ai. Kapita. E tumia pia o ou. E hanga o mia e ako naki e mawhi o ngai whae. Whae o ngai tamai, ngai loto ano, ngai loto whare. Nake tuku a pia ai. O me pia tuha e mo I toronga tai. Tau whapanga e whangalami. Ake nau e tua me mea tokon nau tua. Iko pia gogo. Tau mui mui ai. O whata sinto, ka nau tokona kasi ako to. Rea ke isi whae e furia. Ake hei pesa plau mare, kia hei whae. Ane I mo whamu, I mo nangu ango puna. Nau a e kai nau e tua, nau tori pina. Toi ka kaya pe me ita ni. Rawa tiso ni. Umai ka whaina kaya. Ate mea kai to tonu. Lau mare peo sia wa, ai to mai sia. O kuifo pe a gogo ke tau fuko. Te wangi tau kona mai e ni. Tua ke me da kloa se tau kuna na whai. Tua ki ita niti. E whakakakai ko e tau whio ke whai. A te te rana kua pe. Te tangata kure. Rolo ala ne whakapoke au ki. Tonga, kai kai te kukate tau tata ngata. O tua, o whai ke whai se ane. Whai ke whai e whalau maria. Am sia ko be tu e kakara, nam kakara la ta be o mamani hoi bani. Ko ya.
e Siasi. O Heamoni Fkmavae o ku mea wena e tokanga kia e pasi atapoto mea Faifekau o ke Faifekau la Siasi ia Fkmavae mai Akoako. Ai e koia o mea i programa wani pamata bea i maas osi no katopa. Fkmavae e na foco na Siasi Pakoro. Ako foco bono e ngai Akoako. Ui nei le nofo mai a Faifekau ko i pe la tau fu pahen ya mo family la tau fia le tau pe nei o que chestini o ele ni mo family la nofo mai la pahen Siasi tau hi ko le mo ko o ga mo ofa ni ka mau o tau ka mau ko ma pa ya ni atau ia foi mo tuan no mai do Akoako no fekta ya ai go ge mai fo a ko pa to mai pe mama o fo no mi mi he ka tu ko ya to ko dia ko si ya to ko ni va ko wa ye utu ha o fo ya Fkmavae ke kumata ofi mai pe he ke pe ko sirio ai ko ke o me pe Saia ale pe ko ya ta no timu ko di konflik wi mai ma tra to ta ko tara ni pe ke au pe o alo o sio ma tua ai no pe fai Akoako. Kita ela Akoako. Oh, ako yo pegi he au fai taure. Vai me yuta. O me tau pe fai la fai. Au pe o tana kia ke va mita. Neleita. Tana ki te a alu to a boi. Alu mo be a bo ku ke te he ala ki la. Ka ki au fa ala ki. Ali hu akato a we fa sta. Ya ma fifi a ko. Ai malanga o mai ngau do le fa he ni na si ni be ko e ma tua. Nai mai be ma tua fa ho mai na na si na fa ba e mo ha fu ai ma hi fa mo le ni fa ma ya ku ke la wa ni le ko al wo ni fa ye ni mo ta ro ko fa ya hon o ke fia ko ya ya wo ko pa te ma we ni wo ni fa ma Siasi wa fa ma Siasi ma ba lo ba ni Siasi ko ma ya o fa mo fa ba Fai lau ya on ai da mo no ai ka fa ma ba ta mo e to go fa ska ma Siasi ma ko to fa mai le wa ta ko lo ko bu ai doi kala ai tangata soal fifia na masuk family. Kami gue ngaya Saia. Kami au itu foki bagian kalau gue Faifekau. Siasi. Bagi tahu berformal itu. Bagi tahu pun kai. Gue how there we are. Pai de fononga
Arbea. Doi umai yo ke yaha. Agoi ngahi fo wi ala te pasi ko fa na ku mai fu o wa ku ko fo wa ke ku fara ko ya bin la ma be mo fa ga to ma lo ko fa la da ko ko ni nei la ma mai lo si mi dai da hi bin e de fo ki ya no fo ma lo ko smas ya ma mai na be Baulan sekali, hospital. Ya boleh ramai dalam bukti. Apa yang Rodi kita usia, usia awal ni. Fatah apa isi buat? Sembah awal, apa awal? Ramai. Rodi is like a storyteller. The time that I know I go in Fatah MCPC, it's like inspiring the poor in the Talanoa. So you need Ronnie to come and join your service. For him to see for himself at the Holahi that I him. You already know what's going on. That there might be wish you luck when you call Ronnie, because everyone wants a piece of him, and he's a busy man. Faifekau for Tonga, I can tell how Ronnie. I can tell how Ronnie. Fkmavae kai ko Faifekau si, utang Lord, I'm going to go look for Ronnie today. Please answer the call for me. Tommy, don't walk up. Saia to bed, Ronnie answer. Hello, who's a new number? Hello, Ronnie speaking. Hello, ma, Ronnie will be. Oh, praise the Lord. God, I can help him because you're not tiny. He is able to join us today in a short notice of invitation. And Ronnie said, I'm free to come. All had to accept the invitation. But by Ronnie going me to see you, Ronnie will take our story to the MCPC. Akoako. Kaya mau tawhitiai o kuia I whamana kule uhi nani whatata ai ngahi kore na nau whai na no saione o ngahi apa. Kaya utara Ronnie, do that for us, please. Kaya ku whawhiawhia te loku Ronnie. The Lord always works in mysterious way. You are here today to bless us. Your presence blesses. And like I said, this is no coincidence. You are here to take back Saia to Saia. Yang mau via di Famaro, di Tabak Kotobe, di Nasiat, tahu nggak perlu ini. Kamaro keluar. Bermakna pas kamu agegi jadi takut di nama Fonoa. Dari sehui nefai madinai. Ohai tahu Akoako hoko. Dari saya sedek taki. Ya tangge pulih aku. Bagi hata hari kau aku ini semua bumbung mana. Di Maro atau bumbung yang Ada tahu nasi itu minion. Ya kau yang pamalo tu, pamalo yang lah hiu, hiu, pam, kau tak buat. Kali buifo mawe, tahu apa? Fano mungkin batu hari yang mai. Who's next? Aku lagi. Pan, bohapo itu minion ya tahu pulu. Aku bawa ya wia. Faifekau itu ini. Kali Faifekau lahi itu. Seru ibehem bayu hadu.
loto lahi ia o se kuata tari na hui pe e seu fai mai o farato o fa motor Malo se kumi. Malo se kumi. Tapi o tua mafia fio tau lo. O bore que o whapalpalwa tau whatapu whai tau tui. Kamatawa e fio iakan. E tari be moa o fu koroa o tōma te tatai Faifekau. Whai mea whamaro. Whatawi o tua mafi. Toloi mo fiulu ta mai mo iba tau ausia ai Sapate tuku luak mahi na tau koen ku fonga ola pe pot moe yero ne uia o tau tota ka ta ai tamai fita e apo Mounga Heamoni o tau whamaro pe ni o tua ne uia ta e tuku mai tau Fkmavae e whakata nga i whataunia e hala whanonga mo kei hoko atu ai whanonga i taini. Kei la tau e tui. Whakautoa me e whakautoa ngāma mo ku mawhana noa pe. Whoke mana tūki e Sapate na e Wat whai ai leri mai ki hei pa moku i whamini kawai kai ngā. Mono taritari ki mātolu i e Saia au hiki mai ki horo. Pe talu me mi ai pa mono tokangai kina ki whamini tua koe. Mawhana loa pēo ku loto mo blamari e. I ofa o toa me tau i lotu. Mo whai anga ni kawai. Te o la we noa ai na koe hoa koe ki whaki ui koe. Koe whamoe more atu. Se tuaka koe ki pao kakato e haon. Koe wiki lai. No tu e a koa ni Afrika ku pao ke ni iai pe koe haon. Te tala mai peha no ofa. E kadai Faifekau ka mai o se kota ngai tamai ngai fae ngai famili funga Mounga a no ofa me o kai e tau kau ngā kau he ko au me mo e hoa mo e o ki wiki ki whanawhana mai hoa ku te whai pene ki rea. Agui ko mea tata i ki pa o tāki ai e tō whoki atu ke tō lea mai ai. Mahalo me te pasina e iriwhia e hoa i o rea ke e mau hoa. E mahana e whatupunga e mawhana e hape o whai harea ma kwane palo mesi atu. Ako whiwhia ki o puke Fkmavae whamaro hei. E ku supervisor. Ako e pakai Faifekau pot moe. Uri koe ngai mea kotoa pe, ngai koloa. Uri mai wahe mai talo e lere mai e tau kuasi. A mai ki a haon, ka moe whiu no tānaki ngai koroa ko ia. Mange whotu e mea na ke mea ki ai, i kai puri e ngai tūnga whare.
Mwe lere fai na le bui fonua. Ako whamalo lahia. O fai totonu o ofa e motuani. O ikai toi tuku. Ao lere te toi fufu i hamea pe me wahataini na ta whanonga mai e tau ko si. Moni hakailan tau e tui. Ne fai pea e una pa mo lotu pe ke ki te teu ke mau feitak koe ni tau ko si. Nau tange e ki, o mai pe mua o whenga. E ta tau ai pe, o whea feitu te o alki ai. E mai mua potu ngou e ma Siasi. Faifekau pa maha se toata. Te nau lava ke whawhono e mu ngesi pūpa koe po aha. Ui pe koe hala whanonga whai pore ki ai. Hei koe mea ku whalami kia taratai Faifekau. E kau aho no hikoa i e hangeo ku wiri fia mo nana i Akoako ke whomai he. Koe ke a kui lop, pe koe haa e na ngahi ui ma whawhu tu ki ai. E mo meniri pe ano whahoko mai pure ako. Te urere mai ki Mounga Heamoni. Na tāne hei ki whamalo atu. Whawhetai pa le. Whamalo he tari lotu ke whai. Ukai to iai ha ui. Anaku fia ke urere mai, kai ke puri e te motor. E koe mea kulama kei a te pasi e tareni kia e taratai Faifekau. Kai ngata ai, lawa la hoa pia o apia koe tapu a mei Tonga. Se tō tai pa pēki hei apia koe tō slide. Nāku fia ke o mau Fkmavae a tāpe he. E lawa ke whai e mata ngāu e. Ui pe koe ngāu e whai e kore ki ai. Mo e ui e ngāu e eiki. Ko whamalo lahia. Matai, mea katoa pe. Ko whawhongata e kore whakore more. Na whewhe ai ako sope pa mo ako kau na whai. Ko kore whamore pore. Ono mo di koe poto a diu mui pe, ko ngata anga e. Ko whawhitai pe, ko whamalo o kei loto lerei. I uhoko koe tamasiak, o ki uha wako kau e hopo ngau. Pe hui whamalo na losian. E mai mau kas ao e o whalawi ngoa ngai whabi ko toa pe mau ki kas ao ko o whalahia a whetai whapalo e mea ama ko toa pe tau bina mea au aki e mau hiki ki he potu ngou e koe e whai e manat mai ki tau ki te pire o se tau kas aho Tau tahi ko Susana e ui puaka. Le na periame mo e kuki e tau ki tebi le. Ko wharaia ka te motor. Ko tau a peri o tua maf. Ko hoko pehe pe e whio hi. E ai ato e holo mui mai o tua o tui te mo startai nirei ngā whāpiri ko ia. Tau whiwhia noa toa pēr. Ka maro me o setu ata. Tau pēka me au aki. Mo tuta whaaki. E ngata e tuta whaaki e taratai Faifekau. Mo hoko ko e whaiako kia te au, te ala. Tau whio i e tarimalanga mo e Faifekau. Ai whatongia mo toa pēi. Pua pa mo whaari. O whamalo lahia. Kato e kore whamo i more. Kanai ako ngā ue. Ngā ngari ko
Popo que assim a cara que por favor mulher. A tua beia que ia sober, mas que matou tua filha. O pegar todo rato, todo isso. Eu vou falar essa de novo. Malo respeitari, ao de respeitari Heamoni, setuat lalu bereu lalu film lalu Mounga ao de respeitari lomui taremitia, kata kaya wong kaya ai fanau, kata fanau nofu, kata isso também aí dá outro fare o Fkmavae be kami vai o que vai o falar já do Maia na bonoat mas fatonia o tudo o faia e o fatonia como lá o fala que é Siasi o cai muiva o Faifekau montaria nahi pui fala tudo já o be o tudo o faia o fatonia que ele toi fala lá o hai o tu cari akato mai fatogia bobo para Faifekau ga o se cortar o fala ia de mai classe aho o tau ia aho vai family o to a fala no be ele akamata o foi anga o tan no tala ko ta se cortar e ahon ko ape o to pai bongai letnya ko di mo be ko ki family ko ba be ai uha ba mo natula ko vakaya ki mo me mai o lau ta kwa ki honga bi ka dia ba ma family digo to mo fai ma wa be ai o fota ai o to ma Tapi ramai lagi lah itu. Kota fatongnya cukup be. Aflight dari Saia tahu. Wiki hamo. Aku yang mahalap gay yang dia ko kami ko kayak alta watai dah. Wal be kami ko mau mai. Moe Faifekau mo fai ane oyo kai ko ngai ko portuan ko mo ki family mo peli lang ia ko tabe eu to abaf o famalo eu go o famalo ia solo ki moana vai trata que Faifekau o famalo ele deu o de tudo que vai a famalo Mahi ofra, mahi tabela que tu abe com o fai, lá vai e família tá em lá foi, deu foi foto tu ele para o ticket, aí vai tu vai dar o que tá aqui, para dar o serviço aqui, então tu vai puria a mulher eu fai tua vai que tá o vila da Tonga ha Tonga e ko me que tá dai Faifekau vai ver time foi faz ali mai vou falar já que tem muito o vai que tá o nada é forma vai Naiata vai se skate tá se no Tonga tá o tangata Malua de minha tope, ferro e tal fai. Ona moni vai makai vai e o apoio foram no segundo fio no tana. Na hileri o tope, o maio mata por mover. Não veio quando vai uma área por tua Mai ki family. Eu agora. Ngau.
whai e kore kia. Whai whamalo kia Rod. Like we, it's a seed. We live a tree. I know that there are a few projects from the Life of Noah, Dominion, Ellerslie, Local Hufia, but I know for sure Saia in Northcote will be the first of your priorities. Thank you. Whakato o whakaiatu. O whakaiatu e si kāinga pa mei mangere, o whatongai pa mangere. Si watoa mere o whakaiatu te motor, o whakaiatu e si whae pa mei Tonga, o Akoako e aon. Whanelo, wai o whakaiatu te koe. O whakaiatu e toko tāko toa me. Si tamai koe, me Ponson P, o whalaya, alo e mamoa e aon, la mea i pa me ki whamiri, e mare koe lau o meti ngata o tau hua. E mai a palai vai e aon, aku tau tui, o mai pehe o tua e whiunga, o mai pehe o tua e whakangata te tau ngata ai. Tumpege kei langi ia tō tāpe ia. I tā mai mea ko tō ate. Ia mea ko tō whatongia. Tak whai, o maa e hoa pa me ki whāmiri. Pai ke rei ki o ko wakai o maukoi whamakorea. Au tatau atu. Ngata angai fua whatokia e tau koi o tau whatawa veri o tua mafi. I ke hifo e kia ki motoro. I ke hoko hoko atai pe talaki a e ongo rere. I e masi wā, i e kui, i he rei kuna. Tau tau tui ko tau Faifekau pe ia. E tau o talaki. A e ne ongo rere. I a tāpe, i a wheitu pe, i a taimi pe. Pau e mui tai ngata. O e mua ke tau hima me mua me esi koen. O whai a pēr tau roa ke. O e kuna ke, o more more. Whas mai pēr esi taka. E whai a tau roa. Tau ke whaka. Langi ba mo basic ba yai Faifekau ya tai na. Ikuna fatongia ni sanyon. Ko fora. Mau fai kuna ba mo fatongia koin. Fai be ai tata house da mo Fkmavae. Mo ngai fabi fu Mounga. Mo fa fita ya te afia. Me mau tu ia, na iheni o au marie, o Fkmavae, me mau au marie ia, mau mafa, ia kai mau lea, ia kai mau vaima, ia kai mau whilo maki, e moata whakoa koe, koe a whiona tō tā.
Eki mau loto aku afio. Tapa mai tanda ki Faifekau. Baha mo fale. Mai bere tamari mai be me afiona. Cresce ma rive. Ube ngai whatongia mo tope whakafua ko hiko e tau e poto o wea. Tapa mai o si tuata. Sekretari e kau mau wakanga ko toa pehe. Si kau tangata eki, kau mai kau whine eki. Mamahi holo tu. Eku e mau tu ia tapa mai. Ai whamiri ko toa e whakamonga. Ko whiloa whaos ko mau whai. E neo e mawai o mau ngā i sino whamate rie. E kai tukua e mau whitawi aki, e mau lotu, e mau whihuwhi aki. E wholofolo pēne whai a whiona, ke hukau a ko, i loa ki motoro e kau ako a aku. Ko homo nofo whiofo. Tāpa mai ngai whamiri, whamatawela o e ahoni. Wiko ki whamiri, tai iloa koe. Tōpe ma me ngai kato masi. Ame mau lotu ia tāpa mai pa ke whafono ngai aia mea. Ui ke hoko atu e mau whalang langi ai a whiona. Tāpa ki mai e tamai rei koe si Roni. E moe awhi me whai, ano tare ni ti. Ngai tau kei ne mau e huipe koe ngau e Siasi. E whamonu atu. Ngai visone mo whai, tanai Faifekau ka maa, potu mo we. Eki tataki pia e a whiona. Mone ko tataki e a whiona ka mora, mawilo hauno Saia, hauno lerei. Hauno whakao fōwha. E tau mua tonu e Mounga we. Koe kau mai e a whiona. Tau kau ma mua whio, weekend lolo, mau whunonga ia. Tau mai pio Mounga i whamiri, mau maho weekend lolo whia. Hoka te ngahi whatongi ia. E hui ke ka hauna koe mau lotu ia ke kapten pia e a whiona. Mo mua tataki e mau, mea ko tua pe, mau kore, koe ngai mea ni wapo alo, mau whamui. Amen.